Hakasin ka bandengong nadu balaseng ya kaseng Nyutrap National Liberation Council kinong yalam kilayo banyakran bakinong tok kubor mentai kasngi ka arfulai tarik ujemang arajar arfulai kini kajing yakran kalong hapo ka kesau sika MSCB ko don hapo Omyam hapo Riboy district bakinong yalam kiblakan kilong ba man balang jerwa ubrong vice chairman jo kaseng uba aris thongni ubrong polkat sekretari bat arngot KPSU kibadan lang hakani kajing yalang kini kejalang jong ki sengat channel si bagi nak khobor kalong hadin bagi nyalam ki lawan syakajalla nagam ta kajing kan yesuk bag sarkar Meghalaya bar kamjuru ka sarkar India habakan sikila patak khobor ba man barang jarwa ulong bagi kajingwan jong ki kalong banyak kan yesuk bar ka sarkar Meghalaya bar kamjuru ka sarkar India habakan kajing kan yesuk kan sedang ha ubnai ubanwan habala kali halot kimat jing kan yesuk uba man balang ulong baki bakambon hi ki dei kimat ki bedi bakajing songsuk songsingai Panjada ya kari bakajak bendriu kemakaman ILP IOA bat kiwi susu abala keli ya ki lakani kajing kan yesuk kan poisano kila itu ba yang mentang kimpalaban ong namar kimpat stang ba kajing kan yesuk kali kila penpau kajing kermen ba kalaban pli ya kala la kabenta kiwi pat kidkhat jaga seng SNLC kebenan pai syaka jelah ka bakaseng kalapan banyo ya kata ka amnesty lani ya kajing map no ya kijing de kejungki kini kisnam ni kes ke bakal sarkar kala pengat habla kali halo kejing charge sheet ni kejing pak toket jangka National Investigation Agency mama kini lam ka senjal si ke ong ba le si kedi ni kada ka bala peluit ikan lam jaka sang banwan sekajala nak ta ka kren yesuk habla kali kejing don jigir khat baro jika khat ka sang channel si kan ngut kidon nak lam pinang lam jaka sang ke ong ya menta kem palaban ong halo jong kini kamal first press conference mo mengikendu press hadin ba sedang meniga peace process dikebul cuma mai thang lo hangi don ni ba arrest thongni ibadi political secretary jama sai ba man palang jalwa badi vice chairman tai ba strategy lindo di PSU di ba Raymond Lopang don mangi member cuma singgungi ba idon bentah kan ni phang ba sedang ba sodong ba dengan klai kumbang mai thang dengan ailan vice chairman ba keren ya ga jimu juga sen si ban pelong ya ni ka pasal flood dah singgu ga ai play ya ga Shillong Press Club kabala pelong ya ni ka press conference ta kasi kumju ya ki sang KSU FKGGP RBYF kasang HNYF ta terter abju por ko akan ai ko play ikipai jo ke brin trap iperlo parado prasenam berkunjung inong sun juga HNLC kumbangan mai phang long na suka ban petip kendiat ya ka ideologi juga HNLC ka HNLC nedum suahi betala don life san senam ter nilai ki nilai don gaji nilai ber sarkar ka pokongsan kadika Nyutrap nationalism ni ka HNLC hi ka kwa ba ban ai jing yalai ka bendri pri Nyutrap lagade hapo ka constitution jong ri India ne lagade haparu kamlile tamba ka HNLC hi kat kun ba jing ideology jong ni kwa ba banyo ay kata ka recognition jong ka bendri ladangi pa yanu jor ladangi pa sabang ni pa ya kini gi naga ni pa ki rohingya ni dei pa kini gi ki jingja ki bamen ha kini cookies itu ki degi brio ki ba long stateless kimdon ka caka long jo tingi ru le se kala ban poy ka por ba ki ka jai brio jongi ru ngila ban long kum joki nomor bang ngimdon ka jing itu ka pakarpa ki mezo ki don Mizoram naga ki don Nagaland Manipur ki don Manipur ndai ni kum ka jai brio ngi ngimpat don hi kata ka jing itu ka pakarpa te ide kita hi ka ba long wan supatai short ka ideology jong ka sek te nak ta sakwe ki ko ban pensai si pai ba kani ka jingwan kran chene kam dei ba ka sek channel si bagawan pendem dei bagi wan pendem chene ka dei ba ka jingwan jongi chene ka dei ba alok da bangi ko abania kran bar ka sarkar India bar ka sarkar jilla kumju ban pen bai ye kini kunrum kanram ke blai dot bar ha kuju por nga ngidon hi kata kajing ang not ba kan poi hi kadi kajing kran lese kala ban poi sa kata kala ban ba por ta ba kan poi ba sa te sakawai ngan gua ban pen pau ba ka HNLC hi
Kabdi kaseng kaba percaya dari India. Ne kaba percaya ben Rio. Kabdi kaba percaya ki Muslim. Ne kabdi kaba percaya ki Hindu. Kabdi kaba percaya ki majority ne ki minority. Rega HNLC ni kum kaseng hi ni long pro justice but pro human. Beli cuba tanya lah. Ya dok sarkar ada yang sarkar India Kita gi kimat ki ba pibu kamat hakni ka jinga. Kita akibat teleksi namar kamat ya isu agani ka formal talks. Namar ka formal kan sedang nonu du braju. Te hadin dala stang ya taki talks tengi lesi ngila banai komen salor kata. Keren halor ka Kibun ki jinga kran tidot hi. Musuh saya kan dia kata bro saya kata informal talks ke ba keren. Last ka keren baru home minister. Jumdan lang chief secretary wa home secretary juga Meghalaya. But haji por ki bala dar long sis nam ta long pa ilai kendu ki beliau juga home ministry. Kini ki jinga kendu hi kalong lingkong ni habban paralenti. Shua bagi poi saya kata formal discussion ni formal demands ni habban ya itu kan apa bentak bang lak long ka path breaking dan ni jing paralenti. Kemudian ka bagi kena lu shua hi te kadai ya ka safe passage. Kamtam je ki nong yalang ju seng ki Indonesia minta kan ni ka peace process. Kau yang kata lah dia te ka bar ka bangi keren ka ya ka jingwan shu ki parat khot mla pat ki parat khot seng jingwan shu ta hadu ba sarkar dari ban penbai ya kan amnesty informally la ya agree chibun ki benta ban haka amnesty te ka bangin saya agree da ka basyai ka dia ka formal talk te ka ban salong ha banai Marwan, first week kata dia kejingkuat pan ya keren no ka first week. Isung tho ba ka peace talk hi ka dei bandon ki agenda banyak keren. Hato ye kini pila ya keren ne amat ka sarkar. NGA kita ki agenda seterai ki ba ka HNLC ka bo ban base ka ni ka peace talks. Cuma dia kena kita ki agendas kita nginya kita political agendas juga agensi. Namar halu mentang impat ya kena dengan political agendas. Namar ka political agendas kan sedang hauju ada formal talk. Yang terai banyak beli agak public domain ni ka political agenda kan terai ki press will be invited ada formal talk kan terai tu sini pensa yo ya kata cikai mo. Kami kita ki political agendas ke bangin sabu ka sarkar. Hagini ki ba piton yo I hagi thi ki ba ka HNLC ka lapha ki sarkar. Hagini ki snam bladap yo I ka way na ki mat ki ba khamat ya ba ka HNLC ka bo ka dei hi ban implement ya ka IOA bat ya ka annex agreement mo. Piton yo mano. Kumba ko partai bro ahi ka ki media kita ki paiba kita baksangi kala yang nunggu mengi jaga ayu nunggu sedang nama kayu ki kamdei tang kayu ki nama ki bun pat ki beno mo ki beno lang tang kayu ki te kita la haban incorporate lang te gomot kadon kabenta ba ni yakra na formal to ya kayu ki te detail pan ni saya spell out tu ka screen dala dei Wa ban ting bagi aga military strength ne aga manpower. Both. Ya kataru ngatarai kam ta kam padi por bagi dia disclose ya kata kan kan sepoi dalam dia ke por fisio I kalau ka streng kalau gumno pada kau kan pap sai kada ban kham sha ki pat ba ik ta ka jing au pi mane ba nyo ika condition ba ka pang ni ya ben yo se ki ban kam ki phang no in karo kan dia mutta ni pet ki sen balang ki bon issue ILP 6 schedule ka ten khase ka HDU Aku tak terpilih, aku kalau hendak kita kemat pada segi pada kamsai, di bakal orang kesenggayan. Mungkin awal yang recognition harus kita kemat segi bah. am gidon gini ro gidon bertalang si sien hi ba gidon kanu isu ka ba dei nam ta ka ben rio nam ta ka bha ka biat te ka channel si ko shim hi gidon gidon kum ka ILP kum ki artikel no kyo gidon hi Te kamot ka ceasefire de dala
dep shirong ka formal talk maybe hakata ka formal talk hilu ni ala ban selin no ya ka ceasefire ka shong pa ka first round of formal talk ki ba milikran ki ba ni thir to ka ya ha ka bentar banya so you know ceasefire ka after minute so ila say ya kadang don technicalities bunyi pala da first round kan nak sipor ni seperti Ibai kum hai agreement la ni ka settlement mat ki kini ki sang kai klau jong ka garu hil te kamut ha kani ka kantiru kandon kata ka settlement agreement ha pateng ka HNLC bat ka sarkar ne kum kerja tu juga peace proses kita ikat settlement agreement bang ini kita ni kerja luar tu saya bang duk cua de kemud kumagong dalam ya so yang ceasefire yang dah asmi la sutu ya kemud ka formal talk ka first round ka bangsa long shed te kemud kerja tu kita di settlement agreement te kemud ni hak ya so hikin settlement agreement kata kita ka part proses di peace process Pikiran ru abai dai bat ka mainstream ka government ka ju offer kata ka rehabilitation package pikiran ne amal organ Halo, kita tinggi pada ya kerana. Maka tu pada latest stage pi. Rehabilitation kalau awak nak dia layak agak amnesty cuba dah layak baik. Layak biang di meeting layak menjur beror liam mamla. Yang tak kan soal ke rehabilitation. Kita kita ikut berkongsan ni kan rehabilitation. long harus tu kau mau long kasih ni channel si ka kelam long ka intention ni kan ada ya ban ya kerana so nam tak rehabilitation package long kata dia matter of duty jom government ada ka pendap mulai ada ka pendap tu ada ka sing stick big issues di bagi stick Proposal for the say that you do dan ini kat lawan mainstream. Jual mau withdraw is special gitu kan. Atau dari dari way bring the much lawan say. Dan dia kena sup kesakar. ni kerana mesti tu Amnesty tak kan dia hak tu kan. Ada kamdon ka amnesty tak kumdong ini ya kata freedom bani keren ke sarkar. Kumbertang ini ya kata safe passage. Kini rogo dek wei lagi bertang. Bila ada government kan accept ikan mesti government cannot negotiate with the outlaws. Mana kani ngiyo I ka NIE that you take up with the government Yes, in the recent meeting, but the Home Minister di Sembun Menteri Lembah, ya kerana dia kata awak dan nakaliang kedua ke sarkar, kami buat ke sarkar jelah ikilah percaya long lesi kan don kan jung untuk kan. Temangi nakaliang jungi ki leaders kita don iga apprehension. Lesi kalau pun poi ke por ba kita nilai wan lu chani lesi kalau pun arrest na kalau pun don kan nomor NIA kum ong ka dengan kuasi judicial body. Kadon higa confusion dia. Rela da deba kam don kata ta kemud dodo macam senam hil esi ki leaders jongi ke badang i kila esi kila wan chani lai. Kadi ka to hi ka bala khangla so. ti ahaba phi panpaw ya kani kai ka assurance ka ba uai nakliang jung Nakaliang jung utak assurance ka de kata hi andala stang ka formal talks te kini ki marjing dawa kin sabu khmat. Ka to ka de ka ba sana ya khmat. Wei sarkar kalau agree شو هذا formal talk dah naik kan dalam sarkar kalau agree ke amnesty tu namun ini kalau dia kakut ke amnesty Kan don ding problem so kan don ding. Going to long ma let's say ding if you don't feel que le ja ndre khase ji kare ko isang sot den ta kada pi pa banya da ke gi jing yo I jing pi ku mai ya kare ko jing long ji ko da jing 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 ma ba Kipun ki jing ma ki ba apa ya kata. Tapi pai paman ke sengi everyday to be life ni i pun ki jing ma ki dal. Kini saya kendung ki pinja jing da wa ka ba ni la ni snaru I kinja an ki banya daing let's see ta jing ta pi tam di jing da di ding tu khat ni Namar kuman supaya mata ada ni pai tanya ke border issue. Aki border ubur bahagi dong ki pa sti ba ki miyo jing ya da. Nakaliang ke sarkar ko bono. Ka sarkar lese ka jing ya da ba ai ki police department ka de lese ang tanga ki urban areas. Nah haki tu ki area bon sin kim jumpo jing ya. Te kita lagi de ki be ka I kan thai ka jing sha thum bor. No keleng ki bon bahagi issues ki don ka. Imla ban ka do tang yue. Simple influx of the way. Ka tur ki don.